mabodo papangkian panjenengan telat rabuna tak apol kompol punapa sakeran tak edukane sareng Kanjeng Ramana Paman engki nyatanan kok lebih seneng engak rawa Paman eka tempeng yer sing kok dek mengaduk Paman tapi tadek kutena Paman asabab ngak nikah impian ngagungi taretan kabelun ngagungi ibu kabelun sejelas tak sependapat sarengan Kanjeng Ramana panjenengan tin tapi pacet lah bagian sing kok Paman macak abrama pole Paman berma sanajan yer sing kok andi epu kabelun Paman engki najan epu yer tak pati seneng kang kok Paman engkok narema Paman nanging iya tina sing kok Kanjeng epu Paman ngangkep orang kok tibi Paman bo engki panjenengan nganggep reng tua tibi ananging samangking kepentingan keraton mabodo papangkian panjenengan sobu napa tak edukane panjenengan ya jelas kelaban nyata sing kok mun pas ngadep dek Kanjeng Rama Paman engki tantona Kanjeng Rama yer etuka kang kok sejelas tak kira gigir pekawa jenengan gigir kakau loh mak bisa kabekna bo engke bo maman lo tidak masak ibu ya sejelas kulo kan pun amamala dek panjenengan tapi Kanjeng Rama ro bijaksana Paman engki tak mungkin ya Kanjeng Rama pas nangko tuka mau kudu ka sengkok Paman karena sengkok minangka putra mahkota anak tong setengah dari Kanjeng Rama engki Paman. anak tong setengah ananging takok Kanjeng Ramana panjenengan aubo pekeran asabok panjenengan andik taretan kabelun Mun menurut sengkok Paman Kanjeng Rama ira tak kira norok pacana sapa Paman boh jo apa kan ketemu masalah ma bisa ngocak tak ketemu Paman kan mungkin paniku cak bodo taretan kabelun tak kira nyitung kampian pole tin napa pole pas tapi sengkok yakin Paman Kanjeng Rama sengkok ira tak bakal aubo kang kok pas mangken katipun apatin panjenengan iya nak jatiningan ikum iya nak bak nadem mapoi nak jatiningrat mak Kanjeng Ramana mabodo papangkian karaton nak bak nala telo papangkian tak hadir ka karaton bana sampai sare kalau pun Kanjeng Ibu dan nak iya nak Stona abdina kak dinto benih tak mangkieuna beudena persidangan Kanjeng Ibu benih tak mangkieuna beudena papangkieun kak dinto Kanjeng Ibu namun abdina kan ampun beda Kanjeng Rama kak dinto nak jatiningrat oleh nyangkal dari pertangkian nak tahu wabak nana satia keraton medang kamu nak Aryana satia andik musibah nak Usul dan kaula tiaja apa paman dan kaula ampun mamalan karatin ampun eka boleh sama boleh babangkir ananging ratin nikah mangkal kau tak dan kaula tiaja iya paman ya mana anak-anak muda paman tapi permasalahan Arya paman punya permasalahan mainan paman keraton medang Arya paman andik setong musibah paman kerasa lendara elang paman dari museum paman ada jaga aja ada sing kawan paman Kerselain landra kak dinto elang Ibu milana nak sing kok entar dak kapatamanan soalnya nak saya tahu dak kuncina nak cuma setombak nak kalaban Kanjeng Ramana nak mek pola yang cembak nak terus terang dak Kanjeng Ibu pong tak Kanjeng Ramana tak amarah kabeh Kanjeng nak Ibu saporana abdina mung kudu ajunan kak dinto Kanjeng Ibu
Ponapa ajunan kak dinto tak kerja dak abdi nak epu. Mak bisa Kresailendra kak dinto elang epu. Jatiningrat. Orang balasan tanah si aja kan nangan eko siam jero anak. Apa lo dak kanjeng epu nak jak Kresailendra ya elang nak. Maramun mbak narangin jam Kresailendra terus terang dak kanjeng epu. Asabab apa? Tegak eko jak epu kabelun nak. Singkok nganggep anak tibi dak kabak nak Jatiningrat. Kanjeng epu. Abdi nak orang yakin kak dinto kanjeng epu. Menabi Kresailendra kak dinto elang. Karena pun apa kanjeng epu? Tempat kalaban esena Kresailendra kak dinto ngauning kun cuma kanjeng Rama sareng abdina kak dinto epu. Lemang kana nak, bak namun tak ngakeli nak, arya kanjeng Rama nak budi datang dak pertamanan nak. Kamas. Telepon apa rekoning Kamas, dak kapat telepon pancingan Kamas si ganteng Jatiningrat, mula mi nginjem can boten kaula Kamas. Kan melana bola nyorotika dek mas asabab Pangeran Jatiningrat adik kau dek ketika sukan dek mas. Anda dak Oke dek mas. Wah, sana satika anek kau ikut cak ibu kabelun dek mas. Sangat lakar jujur dek ketika dek mas. Beremah. Kalak Jatiningrat dek. Telepon Kamas tak ngauni Kamas mireng bareng saya dingin Kamas. Pangeran Jatiningrat juga paman aman amin. Sejelas buat nala tahu con. Jatiningrat juga paman aman amin. Keraton Medang Kamulan Arya kehilangan pusaka menaga puampu. Otabena Kresailendra tadak nang museum. Apa bak nasi ngincem? Mun bak nasi ngincem otabena sing ngalak abole dek kasing kok Jatiningrat. Kanjeng Rama. Sapura abdi nemu kuda adunan abdina kanjeng Rama. Abdina tak aroma sangincem bedana kres kak dinto kanjeng Rama. Sabab pun apa kanjeng Rama? Abdina mina kacang kolang kuda adunan kak dinto kanjeng Rama. Asbab apa paman amin? Kan engkau curiga dekkah Pangeran Jatiningrat? Asbab kuncina museum tempat pusaka Sailendra Arya perak singkok kelaban Jatiningrat paman. Lakar leres kunci epon kaitoratin Jatiningrat si ampun aja ke ananging Jatiningrat ratinika tak aroma sapaleman ka museum asa bepun apa pikir lagi muda nyarinan jalanan berkaula Gusti. Sebelum engkau berubah keputusan paman. Asbab apa paman? Tak usah kalah pusaka Sailendra Arya. Sejelas kelaban nyata. Pakun putra mahkota Keraton Medang Kamulan pakun andikna anak singkok Pangeran Jatiningrat paman. Bila epon saya ngalah pusaka Gusti. Jadi ratinika tak kok dengan kaula jujur. Kaula ikut tak pong kau paling mabuk. Kaula tak oning tak pulang ke panjenengan. Tak oning congkak ke panjenengan. Pacet lakar iya paman. Jatiningrat Dalam istok hidup jaga. kacang kolang abdina kanjeng Rama. Tak sesek. Kanjeng Rama. Abdina mina kapotra epon dari junan telem kanjeng Rama. Kenapa abdina kak dinto ekang kuya lecek kuda ajunan kanjeng Rama. Ebuk yakina bentar bakna coba cacana bakna. Asbab pusaka Sailendra Arya kuncina berak bedebaan kelaban singkok. Kepotren otabena pertamanan tak jauh dari kepotren bakna. Ate balik dewa. Coba cekul. Kamara Jatiningrat. Kelaban taritan setuaan. Geledah paman. Geledah. Ika paman. Dalam istok hidup kanjeng Rama. Mayna, pong-pong setia nak kita talon-talon nak. Ngaku dak kanjeng ibu nak. Jayan kres sabun ibu. Kenapa abdina pengakua kanjeng Rama? Kresailendra elang. Sat-sat
satia Kanjeng Rama na ba na agalida seluruh kamar kapotren na ba na kalaban kamar kapotren na Jatiningrat. Woi Kanjeng Ebu. Jatiningrat. Abdi na mau lagi kini tak pernah nyangkal muda ajunan Kanjeng Ebu. Abdi na tak pernah langkam muda ajunan Ebu. Abdi na tak arah masang cok pada nak keras Ya nak Jatiningrat. Bakna lakar sopan orang anak. Tapi untuk saat-saat anak bukti aki kasopanan anak bakna nak. Apa bakna bener-bener tak teti maleng. Apa bener-bener bakna teti orang sesopan kate atena. Satia saya temu bakna. tak nape dek mas. Memastikan cok tak nape. Aku ni tak nape dek mas. Kak mas. Abdi nak itu tak arah masa kak mas. Oh, mak bisa abdi nak itu mas ngijo abad nak reselindra kak. Mun pacet kata aromasa dek emas. Bukti lagi esa contoh. Karena kamar kapotren tika. Neko pun pasoe kalabon satu jelas kari istana. Laras kak. Langkong saya nak periksa ni saus kak mas. Kira emas. Abdi nak tak arah masa. Mas, Kalem Kak Mas. bola norok nalek kiki. Anangin gula mencar kelaban Pati Balung Dewa. Kamar Raden Panangkara tada deh mas. Kamar anak kutet kalau sopung Kak Mas. Kamar tika ini kecukan tada deh mas. Siapa anak kutet kalau Kak Rito? Kan kamar abdi nak itu tadi juga Ada kak si itu. Paman. Ada si Paman. Ada si Paman. Kak Mas. Balung Dewa. Keres salindra kan itu badan yang kamar kapotren Jatiningrat. Bener kan itu Gusti Prabu. Beda kamar Raden Jatiningrat. Keres tak sesep pun apa dengue pun. Paman aman. Nama ngaleng kelap kesingkok Arya Teker. Esto Gusti don kula nek kata lengaleng ndek panjenengan esto kula tak oning Gusti. Jak balai coba Ratina paman. Balai semapan paman. Ampun Engkau kan langucak. Engki Matoro Aratina paman. Mun ajalan salah. Wajib namanya jangan kok paman. sejelas kaula aja Raden. Arapa mak bodoh ibu bener bental Aratina paman. Katipun apa panjenengan tin? Jatiningrat. Kanjeng Rama. Pak beda kamar apa? Abdi nak tak arah masa kak itu Kanjeng Rama. Apa nak beda kamar apa? Nah, Kanjeng Rama. ngaku apa juga bener? Abdi nak itu abid tak asarin nek kamar kapotren Kanjeng Rama. Abdi nak langkong minggu kak itu tak asarin nek kamar kapotren kak itu Kanjeng Rama. Mak beda kamar apa? Shit. Bakun ngaleng paman. Tahu sama ngaleng Jatiningrat. Bukti pusaka Selendra. Beda kamar apa? Setan kurang ajar. Saya jadi maling kepada Paman. Paman kita kasih kasih Kak Mas. Mulai lama tak tahu maling. Serangkin maling Kak Mas. Ngajar jadi maling kena Kak Mas. Ya cari coba paman aman. Kelaban amin. Abdi kerama. Juran talem rama. Abdi tak arah Tak aromasa. Tak aromasa memberi kamar mana?
nak epu. Kule surana. Abdina. Ya, angin nas Kanjeng Epu. Sumpah kudu tak ngajari Apa juga masih sumpah? Tak nyurungi cok Siapa karate. yang ngorong itu? Siapa? Estona benih kula. Siapa? Halo, siapa? Anika kakak senyor. Pertama. Aria. Kani. Jadi bilang karena. Tolong. Nah kanu ke. Mpian mun kabel pasantak kageni kabyo ki ora. Kabyo tak kira medes kageni kampian to. Apa nak? Iya. Tapi ya kurang santak kageni kampian. Tak sakit. Ya tak sakit. Berapa? Berapa ya? Mun maling, kan betah mun maling. Ya. Mun maling betah. Berapa? Hah? Berapa? Mun saya gelok tak pakai sakit. Tak sakit. Mulai dia kayak dia kena terima. Ayah jadi. Ayah jadi gitu. Gusti Prabu Karana, kaca. Mula tak nyuruh lagi. Mula tak mau cari jumpa, Paman. Mai pecat kabula, Paman. Gusti Prabu. Tak apa demi tugas, Paman. Apa? Dan kula cuma maemu dari panjenengan. Apa? Sejelas putra panjenengan tak kira ngalak berina pusaka. Ngocak tak ngalak memberi beberapa bental lah, Jong. Pasira oning orang lainnya, Bu. Jika putra panjenengan. Pengaja abalik pantan abit paman. Ada orang lain pengal masuk ke kamar kapten Tepat. paman. Engkau bakal tak berubah keputusan. Jatiningrat keluar dari keraton Pedang Gamelan. Sampai bukti yang nyata. Keluar. Koretin keluar. Panjenengan tak keluar lejar kole epon Raden. Tinggal tak pun-punapan. Senajan panjenengan tak yakone sayangan Kanjeng Rama epon. Apa? Sapora abdi namun kuda sebelah epon kuda ajunan. Kelak, sapura tutup kabar siapa? Abdi namina kaputra epon Kanjeng Rama. Iya, mana ada singkong. Dua ada singkong. Leres Kanjeng Rama. Pas keluar dalam.
menambi ajunan ampun ngusir ben abdina Kanjeng Rama. Leres tak ampun apa Kanjeng Rama. Nanging aten jas Selendra Kanjeng Rama. Tak pernah aubang beda ajunan Kanjeng Rama. Sangat saya pernah tahu kok. Keluar. Kau lah tadi anak berpun. Keluar. Paman, saya jelas mendengarkan nasi bubuk juga kering dok dah. Mon apa lo ngelabar sengkok nasi pote nomeno mana susu dok. Kau lo emot dak panjenengan. Harapa? Dan kau lo langkong 20 tahun ngabuk. Iya paman. Mulai kiki nana ratina. Kok pacut tak terus menjarak laban mbak na paman. Kan sore belai ratina. Ada yang setian kau tak terus apa lo ngelaban mbak na paman. Panjenengan pak pas augonya kalian gara-gara gue bidik ke dia. Mama gara-gara engkau apa? Wah, sejelas abok mula neng ekaraton neng kasubung kailangan. Ya. Boleh panjenengan. Apa pak bodoh kailangan? Tore. Mula nabak nari yang malai coba nak emigrat. Mula nabak tanah kailangan. Mula nabak letak malai coba. Kau lo kaluara. Keluar, tak foto mana-mana. Kau lo aku tidak kira. Keng pula muntah oleh bukti tak kira paleman dek karaton boleh. Pasal rasa salah, pasal rasa bener. Trolling aja. Iya tepat. Iya paman. Ada masih berdani. Juga nanda kabak nana. Raden Panangkaran. Dalam Kanjeng Rama. Dalam permasalahan keraton Medang Kamolan adalah bukti kalaban nyata. Alena bakna secara sebenarnya taretan tepat kalaban bakna. Lah agabay kakajuan keraton Medang Kamolan. Satiang kok masra akina ada kabakna keraton Medang Kamolan. Bukan pasaka Selendra area takut bakna. Pas mana setia kalaban seko oleh tugas alamar bekalah. Pas kiba dak keraton Medang Kamolan. Mana setia kalaban seko iakat raja keraton Medang Kamolan. Sabrun alang kini ekor sisi gasana keraton. Abdina nyon pamit kangki alamar. Boleh nak orang binik si kasugani serangan Abdina Kanjeng Rama. Keluar dari pertamanan Ariana. Tiba setiap sekarang istana keraton Medang. Kenyataan itu Pangeran Jatiningrat si salah. Anak yang belum motor ada ketika deh mas. Sampai pula cokoco tapi berarti. Sabung cara tanah Abdina kau macam pancingan kak. Ulah apa lo ngakal bentika sa umur rata kita mas. Raden Panangkaran aniko. Eko cak nak anak muda ngebesanan keraton Medang Kamolan. Jejel tika toroe. Belai saya kena salah. Ulah terok keluar di keraton. Pikiran. Ada Mas Sriwardane. Ate boleh curiga ada ketika deh Mas. Selitikan tika kelaban bula. Mon pacot tika ni kolakar jujur ongku. Cinta mati tidak kabula. Cinta sejati tidak kabula. Kena kau tak terlibat dalam dalam permasalahan niko. Anaknya tika mon
hianati pula dek mas. Ketok kita ke kelaban bula. Sriwardani.